И выбежит, бегать там за стульями. Как будто у нас на площадке все стерильно. У нас же этих и стульев, и чего только нет. Почему они такие козлы, не знаешь? Не, Käri kõrval käimine. Во, молодец, Айт. У нас kõrval käimine ничего было. Очень красивая, просто офигенная. Отстала на повороте направо. Офигенно было. Ну, когда с одного места смотришь, еще не так видишь, поэтому иногда оценки не очень понятны, потому что судья ходит все время, смотри, но по-другому видит. Ты сидишь, я сквозь камеру тоже не очень. Как обычно. Она была в этот момент совсем не с тобой. Когда я искала первое лови, она была... Ой, что я снимаю? Хрен знает где. Она из-за этого не сделала, и потом уже все. У нее как сбой в системе наступил, и все. И куда она там пялилась? Она пялилась куда-то, да. Там, может быть, какая-то собачка была. Мне отсюда было не видно, куда она пялится. Но видно было, что она не с тобой, она профукала первую команду эту лови. Тогда уже было все. Ну, ничего, получили 5 пунктов даже с такой порнографией. Это было хуже, чем на тренировке. Ты еще спрашивала, что она получит. Ну, это самое. Вы получили, если бы она не сделала еще и вот так, было бы еще круче. Было бы 7 пунктов. У вас был бы первый разряд. Так, значит, одним нулем был бы первый разряд. Но сегодня не будет первого. В остальных слишком много пятерок и шестерок. Все остальное должно быть где-то 8 пунктов минимум, по-моему, чтобы натянуть. На квадрат же там 4 коэффициент, по-моему. Он дорогой, он не тройка, да? Смотри, мы получили 5 за колгюфтинг, мы получили 7 за палочки. Угу. Мы получили 5. Вы не получили, короче, нулей нигде. Кроме поганого квадрата, который был когда-то у нее самым крутым. Он сейчас разваливается, как у всех, кто начинает соревноваться в этом классе. А это давай еще упади. На Лёшке она на подзыве плохо. Ну, как всегда, это типичное для нее. Зато стоп был шикарный. Потом со спины увидишь. Я сняла красоту, она даже, по-моему, не развернулась криво. Чуть-чуть было. Nii, ja kõrval käimine Kärilt 6,5. See on lisakäsu eest põhimõtteliselt rohkem. Nii. А гантель у нас через барьер была опять тоже. Какая, деревянная? А за что? Потому что не отдавала, да? Что не дала, Да, там несколько, 3 команды у тебя было, да. Tubli. Контроль. Käri. Võistluse sündroom, ainult võistlustel lähe istuma, treensaleti läheb, mind sajab närvi, nii et ma lihtsalt ei suuda enam juba. Meil oli Berta samasugune vikal, täpselt samasugune. Treenis ideaalselt, nii kui võistlus on, palun väga. Tubli, et kontrollisid, tubli ajad. Tšau. Kuidas sul läks? Siit tõesti ma rikkusin korrale ruutu ära. Ruutu pole näha, ta on augus 5 punkti on istumise eest. Ruutu pole näha, ta on augus esimene joon. Ei, ma sain 3. Sest ta loomulikult pulka nagu võttis enne ühte ja me saime 0, see on loogiline. Aga ruutu ma rikkusin ise. Ma ei näinud, kus ruut algab. Mis talle stopliga varakult jäi seisma täpselt esimese konuse juures. Täna on siin veel hullem plats kui juunikuus. Jah, täpselt. Jah. Ja ta on nii küünarnukkiline, et vaata seda platsi kõrval käimisel nagu laevas käid, nagu siuke tunne nagu Super kär. Ma ei näe, mida ma filmin, ma loodan, et ma filmin ikkagi koera. Mitmest tänavad just? Tubli. Eelviimane vist. Ei, esimesest 6 või 5. Ta on 4, ma arvan, 10. Ei ole või? Ma ei näinud punkte. 8 punkti oli siia tuleb, väga hea. Nüüd tuleb pagana ruut. Tead, mis Bruno tegi ruuduga? Jooksis läbi ja läks toolide taha otsima midagi. Teil ei ole ruutu, mida ma siin mehmetan. Teil on kõik hästi. Meil ei ole kõik hästi, kui ma siin seda ümbrust näen ja siin on mingid väiksed koerad seinapallide peal. Ahah, ja. Meil on väga halvas. Vara krutti ennast üle. Ma olen ujuma näkanud. Davai, Käri, palun. Ole tubli koertest parem. Et no veel kaua me ei saa oodata või? Lama.
Davai päästa, mida päästa saab. Ma ei saa aru nüüd, kas on 0 või ei ole, siis ma ei jõudnud lugeda, mitu käsusid oli. Ilusti keskel. Ja ta oli enne ka keskel, kui oleks tulnud talle lama enne. Ta ootas, millal koer lõpuks läheb nagu põrgu ja siis... Närvid veavad alt. Vot see on juba 0. Vot see on juba puhas 0. Aga Vinni käitus mida hästi või? Ja, ta tegi püsiistumist, püslaamist peaaegu perfektselt. Saad aru, see on minu jaoks. Ja ta tõi parempoolse handli mul väga hästi täna. Ma ju tõenäoliselt laega tegin treen, ta oli kogu aeg ju keskmise juurde läinud. Eile ma ohverdasin twisti taldriku, sest ma twistile ostsin taldriku. Eile läks Vinnile paremapoolse handli preemiaks. Nüüd on see kõik läbi hammustatud, aga Vinni oli jumala 0 loomulikult vendunud, et halli telgi taha. Isegi mitte punase. Ja täna pandi võitja ja erivõitja niiviisi. Täiesti õudne. Meil on nagu kohalik, ma arvan, mitte kohalik, aga meil niivi tehtud. Meil on ikka täna nagu wow. No tore, tänks, et sa olen lootusrikas mulle juttu räägid. Davai, kär, palun, Spaniel, see on ka lopp. Vilto ja kiiruse vahe. Tubli tüdruk sai 9, pole paha, metall. Esimese järgu kahjuks ei tule, aga no vaatame, mis edasi saab. Ja käri laamasse ära, et no tegelikult on nagu häid asju ka. Tahtis kedagi ära tappa, arvatavasti liikumisjuhti. Juhendi kellest või? Seda oli ka arvatud. Vilto. Ei taha siin olla, miks ma siin Aga viimane ta igal juhul juba ei ole. Meil on ka hullemaid siin juba täna olnud. Mulle tundub. Ja, on olnud jah. Needki on mitu 0. 8,5 oli metallhandel. 8,5. Pulgasid, mida me ei näesid. Kell 10 on õige. Õige pulk. Kord mida ma filmin. Õige pulk määrib Vilto asend. Kaugjuhtimine on viimane. Pulgades 7,5. Kõva närje meil. Nii. Olete te valmis? Käsklus ja eemalduma. Tubli koer. Tagasi! Juhe koos. Lama! Ja liiga palju inimesi ümber. Ebakindel. Ebakindel. Üles! Tubli koer. Maha! Maha! Maha, Kärri!
kohukampott on arvatavasti 0. Põhiasem. Aitäh. 0 jah. Ja üldmulje. Ja üldmulje. Siis ei ole vaja nii palju käsklusi anda. 7. Sellepärast, et kui ta nüüd siin võitjega siis